Скорсын қарсай мүмкін Мирлан. Не? Скорсын қарсай. Сәлем достар, томалақ бастар. Бүгін бізде влог жоқ. Біз кешегі екінші күннен жалғастырамыз. Жанында Ильяс деген бір бейби отыр. Нейse oynayamıyorsun. Sınavda varım şeyden yaptık. Canında Ильяс oynayacaksın. Ya ne yapıyorsun böyle? Ben karabonyalarda var ya. Черт. Evet dostlar kablar тұрған айтпашы монемен чекамайсың ба? Өткенгі видеода тұрған. Мен жеткен қоңырауға қарайық. Ой, мамамыз айнелі істейді. Мамақтым. Чек ойынға да. Right outside your door. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain and pirate room. Yes. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. И бара берме олар тірілетті. Қозғалмайды да өлесің бе сен? Қозғалсақ, бірақ бір жақсы үй жақпа өмірге кетеді ғой. I love you. Ne istiyorsun? Что за пыть? Скажи. Только сам скажи. Canım hayat Kameraman karayım. Bu videoyu çok ciddi. Chicago aldı kurdu. Ne çok ciddi böyle. Bu çok
Kayda gidip balayı. Gitti. Şimdi gitti oraya. Долбануться, кутинаемся. Лучше тимба будет хайдатыр. Да. Benim şu muydu kutu? Hala bizde 60% fırına. Nasıl kırık? Çıkar. Şimdi Спокойно. Мен де әлі көп процент бұл. Мен çok da қарап отырайын. Baba. Нет. Есть как будем, да? Üçüncü günde fıksiyeli. Üçüncü seriyasında sürüyor. Sürüyor. Roğaçı FIFA oynuyor. La. Üçüncü gün. Давай. FIFA oynuyor. FIFA. Dostlar, üçüncü günde bugün keski tuluyoruz ya. Ama sakın okul üstümüzün Türkçedeki iş yapması gelin. YouTube'da kalan da izleyelim. Olsun üçüncü bölümde bugün küttüğünüzdür. Onda cidden ıssız nemesi çok ıssız oy. Ya ıssız oy. 100 like yapacağımdır короче. Пока-пока, чао. Волбун мид пара.